Kata kalian apa kan beru ka mana ke pan la ko pati-ati na ribo ko anak kina nusas mole mole. Ngapa nu pati-ati akama? Seh. Iya katalun rupa mina ketanjana talung apa. Nabi ngapa muasai pamarisin na beden dogo nasi diki-diki kanonggono mitunyina di kapipino amalasi kata ucati tena nu pasanang empo. Pipina ngapa dito lah? Ala cadi-cadi ka magumangandiku apaka alu suka mabarane kamono kalona ke porawai pungkun. Oh, malek kwe. Ala ka punna suro ki bayine na ketua baji kido ko na kapuna takaro pungkun naman nalabu suja sapia. Ang ngabe pungkun. Kipas ah. Malayang ko sapi. Manta ko siri. Iya kalabo sumisa pilong po na puta mita na wala na sura ba ina min kasala panganana. Alay ka po na sura ko ba ina to balik yan na kagasing ilaro na kere pagila pa na suwang. Kajede anjo puna ni anak na dito lah. Kamana jede puna? Alay ka ba dito jay pinaganda din to jay. Din na jay. Alay po na ruwa dyan anak kasere ni rin sere na papinisompo. Iya. Alay na kiteri tu dyan na rito niya mga nanana ngarang di dito la tama paluang kopi. Sayano ni Padro pangain na dito lah. Bahaya teh bahaya pa rin. Iya kada ji pale-paleso kan nak kena je ko paleso memantongi. Alay ka pangain tanak kala ko boli kiribala kateja ni ngairu jan dia. Alay ni ne bang balo aling ka ba balada ya pamai siap peduru. Iya. Mamala dari. Alay ka di kwese matau ko raju ngan dibuntal apa bengo-bengo namun tonya nek tambarat rigan tiraku. Alay timur mo ko pangan raya rakan ko kalau nililian nabi dimala sarro no onyo sede. Nalilian mi kada apa mi? Nalilian mi tu balak na. Alay ka lang panrami niya maguchi ni takumbong isuwa na pamotere na guchi ni bapas sa ngimpe oridong ko. Ang ngapay dito lah. Picture ka ba si boss? Nagtalaga piyo dongko na. Alay ka kukyo ki sa kanatan di kumaku kapete sa ile kamalaki barang le sambara luluna. Malakam. Alay ka tea iji baran ka tea iji gengkuno pacen utonji kurang leberiolo. Betul pacen nompo. Niya to yung tao pacin liming kapacin memang tong inak ke pacin kapacin tenatonya. Ngabanta ka te pacen ito lah. Gimana ko dengan reladi? Oo. Ala ka puna te itaka magale kana na bori bele ya kutara topi na ke topi ko na gupasapu. Ala ka para gondro kini para pakalia maji kasana cucu na kusar ini pasar pamaita. Iyo angodo ki. Kau mentor. Ala ka putirang nga macina ko pa empadong ko kang ariwala ko talang apa sa Marakay tau te. Betul. Nakanano sa pantaya sudah. Ini kamera Marakay tau te. Ala kata pada sana ke punata galet punya manu ya te ikaw patandi na marota sa inyawa ko ngapa ka lugar ni ka manuta sungi sari ka makapuna deto la katute na cewek na. Deto lah masih jomblo. Yang korotas kinyawano. Niya to niya nakita uwiran di mikari balang na to niya meron na kiyang kuta na itante na. Nga pa na terlibas yung tante ya? Kasanya ka mati yung mana mati ko pa no. Oh, tante. Ala nga ruto niya minya may tanta na gale na pepe se uruso na urangin na ke tante na leveriyono.
na ito, muta alangar talapa arisinya mana kabur ibela na palangkar si kini. Tena na video call ka dito la. Tenang iseng HP na. Tena ngiseng HP. Na. Bayi negara tuh senang ngaruh ka. Ande ka baca memang pembaca anun di nasare ang ko na nataba ko na iran na ko bikaca api. Ngene mako. Pataba mami. Tayani ran rapo di dia iya. Kan iya kaca bilang ngaruh dia tali tasungnya dia kapakobina na ada juga mi pacarnya. Jujur nah. Pasti nih. Allah bagaimana bisa jadi kayak ibumu tidak mau nah bilang tetemu tidak suka sama saya. Urus ki barang banta dito lah. Apa pai? Allah nakana tea andi kuma. Kania ki papi katun nakakana si te papa luce laratean. Nyaman nai. Kamana langan retanya bela pakat ya mi bija kasana nyaman nanti puna tuli kurangi. Ahai. Kalau kau puna kun kuruntuku nama aku pela lagi pun Cina aku kun rapa-rapa. Nan rapa-rapa kama karai. Sedih kayaknya nak kama. Aku songikan rai kumat narunan jadi mata aku kurang itu nanak ke bayu aku riolo. Ala ka bayu ama kira dengan di mana nasi ampe to jadi apa aku lena pa amali kakana kale baki ku pas ni kate ayam aku apa pakam aku tu ko di na tigile. Yo. Ya. Iyo.